Jak rumput tanah badannya kan. Dek, nak kerja ke hana bang, ke beri urut kan, nak kerja rukuk, nak berupin bang. Pancung bang, mau lagi tapi kamali mana bang, tuh tapi, mesti go hantam. Malay tu bang, nak kerja. Ngombang nak kerja ke dem? Pekerja bang, kuhmon, kah? Kuhmon bang, kuhmon. Ipat bang, rumah bang ni. Paki ongkoh bang, ongkoh lagi bak gop. Mambak gop paki, menyobak gop biasa yo ongkoh sini ongkoh. Oh biasa lagi kan? Sini incin ku sini ongkoh hi. Kan? 2 incin 2 ongkoh, 5 incin 5 ongkoh, 10 incin 10 ongkoh, 10 ibang pokoknya 10 incin 10 ongkoh. Kibam menurut kah? Kah? Ojek bang. Ika kacau incin kacau ongkoh tengok. Main cin mon ho ku me bang ha tu lo lagi kah kadang kena tu bataku ha ilong ko hendong bang angko incin pada sini sekoto 10 ne 1 juta berarti kaku je 10 ne incin 1 juta gaji ka get bang je bang deal pajang kamu kerja bunga tengah bang mengkarak tau maju pinjam tu le awak dah pinjam kedai macik je kai keleng-keleng lo kau utang le dak nan anda pada ku lewat lewatnya. Oke je, jawab tu. Tukang tu lewa bang sutik kerja bang. Tenang dong, lewa bang ah. Mulai taku dan semangat taku. Siuro len encin. Kali kerja le tu. Tak kena ku yang kepet. I kamu rumpok. Mu rumpok membinyo. Gas Bentarah ngo ikuneng kuneng. Ui mengho gasera tak sampu bak baje kuneng nyo siapa mu nyo atau rumput tanah bek pura-pura sakit puat dah culak dalam tiliwa tak water dah nyo tak apa bela bak sini haram dah paju atau rumput tanah ho matanya tukang teme tunggu mu pakat ngo rumput tanah tu paki carai paki cara dan pakat tunggu pakat paki cara pakat mesti lon pegah betul bak ayatnya tu mah la illallah Muhammadur Rasulullah. Hoi rumput danau. Bang. Noleh bang. Na lon temu si pupu dalam tanah bang. Tapi anak aku pegah apa? Mepaki malah kan cik lagi nyan bang. Munyojut bagi 2 baru aku pegah apa? Kan apa bagi 2 mai dalam tanah bang ada bang betul lon tukar deme. Aikah kong ku pupah sayu pupah badon. Munyo hang bantem bagi 2 bang kucok dah berah bang ku tanam 4 lain bang minta kero bang munyo bantem bagi 2 bang raya kan beraya ada bang apanda tapo-tapo je bang ya bang ilun kaki anju kudong le bang gas ya bang tok le pokok ina apa bang je bagi 2 kaji bagi 2 baiklah aku minta aku dan ting matrai le nazar tau cok matrai 10 robet dia menang buat serap teken bagi 2 teken naik bang ini bang berkenal matrai biu bang bet tengok bang ji kenal matrai dapat tu biat dalam telewa bang yu rumput tanah mutok-tok jaro-jaro oi gas tak apa kacau dalam bang ilom pian aja kumari le bang pagi untuk bang jino dia kerja. Tadi pagi je mat ajak aju jino tak apa belau. Malamnya dah berangkat benda ni. Tanda pandai apa-apa ni. Anak yang baru yang teken. Angkat ni maju. Berangkat dah melabuh jak apa belau. Ngompu dah jak bangun Honda pasal ngongkrek ating dah kaji oi. Berangkat melabuh. Ini yang melabuh Cina mengkamu apa Aceh? Aceh. Jak kenapa kau cuma? Abang nyo padik you mau. Apa bang buta bang kau meng ha. Masuk lagi nyan. Ibalik-balik le rumput belum menghibalik dan juga semangat lah. Malamnya berangkat. Yang hana cerita telefon tu indong tanya you mau kemah-kemah dah berhana bibiu ah. Balik-balik. Nyokon meh bang. Tanya kadang-kadang beda-beda tanya. Apa nya? Nyoboh ceng Belanda bang. 2 tinggal bang. Kan boceng Belanda kon tak tenak orang kumon. Boceng Belanda mutang mi Honda ada apa belo kena. Apa gah mu. Belum pak aku tepu bang.
Pakai kue tansi lah boceng Belanda. Fikir lu mang kuning ah, mang kuning, mang kuning, aku kuning. Wow. Wow. Nyoi kon nyo yang pula lembega. Pu yang tatung mela lampuh gop la mata gop tetap nyan untuk urung pota. Tano. Yang hukum lagi nyan. Dah lah ya. Lagi nyo cik nyo puno sabit. Tengah jak kebun apel luar yang akhirnya ibu bapa dalam Bandung. Roh gucuk ngon izin Allah, roh gucuk sabah boh apel yang agak gelih bacut, kemudian watenyan uro pi tengah cerit, bismillahirrahmanirrahim, gekap le sabit, gepaju siblah abe, baru beliau sadar, ya Allah kepelun pajuh kona talun. Padahal kamu tabu nan. Nyohana oh. Tamu dalam lampu. Jak minta rumpah lampu. Akhirnya merumpak dengan tidak urung tua dengan cuma-cuma nan. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam megende nek. Tapi yo. Gendek nyo lagi nyo nek kon nyo HP sebelah no dai me. Genyo nek nyo lum buno kon lun tu lewat ina lun kalon bo HP le tak ro tucuk lun sabuh nek kalon paju sebelah nak kula kaidin. Nyo bek nek pesangkut lun ngom HP sebelah tengok di akhirat nek peridin nek. Kele urung Tuhan laki mengana nyo ko lampuh nek. Mana berbuat je no, nek urung tupah no, nek urung tukang jaga lampu, mah hana cocok hana hak nek untuk bidin sebelah ada. Tapi rasa nek nak payah kalau kaidin sebelah ada kah, nak sebelah hana umi yang muda-muda lain ngompang aja kono. Mui pegah na. Baik nek. Kullu lahmun nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram neraka lebih layak mereka tempati. Baik gara-garanya biu musangkut lengo rumpul lampuh tengok di akhirat. Begitu takutnya dia kepada dosa. Lagi nyo nek pat rumpul lampuh nek. Nek jo alamat. Ana apa ka sedot ne? GO. Fiura si malam perjalanan kalau dah nyo jino ke Dehu Banda Aceh. Mana motor yang pada jauh? Unta piada gap. Fiura si malam kajak baru tu baru rumpul lampuh ka saluh apa kajak le dah. Kai pun mengah ha. Singgah mata tu ikona lagi mengah. Baik nek kadang cik meninggal rumpul lampuh kadang cik meninggal lun bah kulun jak nek buh alamat bupa. Buh alamat sore itu berangkat sabit. Sore keesokan sore harinya baru sampai dia ke rumah yang dia tuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuut le urun Tuhan di dalam tiro, dibuka pintu. Lagi nyo pak au ke sabit buah apel undang kumai sebelah tu. Kabruk sebelah. Genyo pak au lu kena temannya bapak. Benarkah bapak yang mempunyai kebun apel yang ada di Kufah? Betul? Pas tak pak? Lagi nyo pak. Baru pak kon lewat di kebun bapak aku kucuk sabuh pak silap le ku pajuh sebelah. Maka inyo kuat laki mengah bapak Pak Puidin sebelah yang kalon pajuh bapak pesangkut lon di akhirat tengok. Orang Tuhan nyo bandi kalon ge kalon sabit sebelah ge pajuh si ro si malam ge jak laki mengah. Nyo lain anak muda. Sebelah baru pajuh ijak si ro si malam keno. Anak muda lain ngongong grek itulah berhara mantam deh boleh mati ai keno. Mui mengendek akai orang tua. Genyo ne. Bo hapel yang kakak pajo tiblahnya ne olah pak lagi mengah oh anak Pak Puidin dunia akhirat. Pak siblah pak ada abu bio kakak pajo hang Puidin. Si urosi malam, si urosi mana dak bersitun kakak rot yang Puidin ha. Han lagi nyon dompak menyo anak Pak Puidin hana pujit. Lun bayu bo hapel bapak oh padik sabo. Hana aku belau. Mah hana ibu belau apa kita belau? Yang tak belau menyai ibu belau baru tak belau tak belau apa kita belau hana ibu belau. Hana ibu belau. Pak sebelah pak dak sebelah hana aku belau. Jadi pagi cilo mah aku tu perkah mula nak doa pagi kilo nah. Temanung sapi siat, temanung. Berlinang air matanya karena menyesal memakan apel kan. Urun Tuhannya aku perhati. Genyo je kena urun Tuhan. Kiban pak. Baru je lumpu mengah desyakah lumpu idin berhapel yang kakak pajuh sebelah ha. Ngon sabo syarat. Apa syarat pak? Mengkawin dengan anak lon je. Hanya santi yang syarat tau. Timbang tau. Yang mati sabit ai buah apel mutemu inong na cik kadang tau. Bukankah ini yang disebut dengan apel pembawa berkah?
Apa apel pengantar jodoh kadang Wah dengan sabit cakap lama kahwin. Cakap lama kahwin. Mekawin mana apa? Mekawin mana lon baru rupa mak. Golam habis senang hati sabit untuk mekawin, langsung orang tua ini mengatakan. Tapi perlah kata pun